Ya, toi fatalo fatu. Mai Samoa la satos fumatasio o kuso. Leu kako mai ile fish market. Le paleuia. Kako maka I paleuia. Le so. Papo ni la to wi o pata win el tayo nek. Aku kali kali ya tatu tawi la kawal kawi ala we ya le wali masfuta la tau tatu tawi mata ngopia I ola skoma ai de I pakawi sa ko wi ya sumat ka ko maka ki Savalalo buat ka ko li pokyon nei tayau la pai pa la kau di oh iya Salam masih ya amat baru 10 yang 5 suka lagi Sulim oh sorry 15 kali kita kuwi kau udah umile ya oleh 5 suka lala yo tatu ni de ongos suka lala umila po ane kasi ale umila bale kau to na ita ya ai tai tia di tatu ya la po ala ya oka pik suka la kau ni tatu ulo ya lo kai di mas full mantau leo tau ya lali au la oleh usul yang ngai toku angai oh bosot kira ini ya oleh pai mai oleh usul yang ngai terus makuala dia oleh ngai oleh foto anai oh kapu angai jadi rupiah nak tangga imu musik apa dia kapu angai nak kapu dia mana dia pai dioka lai pasua lai nak kau dia apa on dua ame ma or selalu full tala wala pala lidain ko ay dioka oh ini pala ma ti uma olong kingo le mai au te wala ya wa tangga imu mula sing apa dia ini aku pak ini kok nggak ada mesah ya nah kau wi ada we di masuk mata utatu tahu kau nggak ada ul faiva le nga po ya faiva le nga po ko nga kalas ay malo aku masuk solo aku speak le dale mede Mas kita lata ulpang. Ya. Masuk solo crispy tole. Jadi lau patawi ni saya. Waktu dia lau patawi. Ya. Patawi anu ni kas. Oh yo, pai lale. Ikale suai. Mula buat pai. Kako pala. Mai apa dia? Mai.
Kako kami ada kat di masukkan. Kat di masukkan. Halo. Amia. Kau kako. Hola. Oleh mau kok di. Oh. Ano? Tuh. Lata won mau ya selalu tala kau mau ini ada uang sepuluh tala tahu. Belum. Tak kau kau ada bong ni mana naik. Mau ini siapa orang pengen sawah ini? Tahu. Boleh lama mana siapa boleh kan? Oh, aku dah tu mana kau ni. Desa ini ada. Mai di kuang mak. Oh. Pak Pi nak sama ke? Afia. Ha? Afia. Pak Pi. Oh, kamu kira ngam mak kan kau lapan ni loh. Malo. Baik. Kau lipuk di. Mau satu olo kakui. Kali ada oleh apa ni? Oleh apa? Wah, Israel langgur di siapa? Ada apa pembangunan lagi? Dah kau boleh ulah. Itu suka kau boleh ulah. Ai, kamai dia tak. Ai di mas puluh makan. Tak okey dah nak buat. Siapa mau kafe? Jangan pakai. Ya, kau pus. Lah kau pus sekas. Sepuluh pus dia atau 10 isi pus lah. Pangapus pesa panga. Pangapus bene, jadi. Panga. Ya, wakiling leo kau ni ka. Pai maru kalau ina kau di bang kau dia umum ya. Ha? Ya. Ya, patu kau. Kau ele lalu I Savalalo. Makai kau Savalalo. Kelele. Kele pada upang muta. Ya. Kelele ya. Udah aku dah nak bayar paten ni. Dah sudah ya. Ha? There's a story, there's a rock in Samoa that has the hole, which the fish goes in. Sure. Okay. That's why aku kau kungu. Yeah. Ah. Yeah. Wow. Kasi opo-opo Opo-opo ala sa one story na. Palaw. Ah. Wow. Very interesting. Kilala niya ako pa nga bawa. Daily story le oi palaw. Dako ka kumu dako la le sau yuka panga wa ol mako ay nga kumu wa nga le ma ngai la lo le ya ora tani mo bua le pa long le sala le la ko ka bung au le la ye le me le tu le ai male pu le ale ta wala au pai ke le pa pe mo oi male e tu wala tu le
Oleh tu dia ngapak dong. Oleh tu dia kalah dia paru apa itu sepalau di lete yang asyik dia talal dia. Lihat tu tertunu. Wow. Ele maangai ngai ko mo bai palau sawale aku dia alu nyai lalu ngapa ngawa ya. Wow. Hah? Yo. Oh. Okay lang pang okay dah aku demo dah aku. Okay. Ya. Kalau lah oleh tu dia lengkap waka ko oleh tu tu. Ya, Pak Pekin dia. Malon sekut. Oleh aku asias ah. Masih harus sengat masih asias. Oh, asias masih dia ah. Oleh sap flat dah aku leh ya. Ayah maka aku di kopi elo ya tu aka ya sesemo. Ati mai samone ya ele tato. Ya. Kasih buat dale atu deh ku mai au kapal deh. Kila Ele kalau Pak Samo kok lele aku kau kungu Kalau mau oh. Mak ko anh ko ngoi talaw ngai talang. Bai no ngai le pale ngai ku lu mo le pai. Ya ta, oh, solo. Bawa. Berbat. Malo lah pale, usah. Bilo dah tu dia. Okey. Halo, wah, kau visi. Hah? Ya. Lainnya nama di market di Savalalo town ni. Kira kako ale ya kako Savalalo i pangot ko mai ko ngot pale ale ele bai ngalu tato kako Savalalo la i o lo o tu man pale ale kau lai ka ko ba pangot kita tu ba adia po iya le ba masan iya re ele pa iwa tuanta tu li poti ole pali el Savalalo ya tatu ba ala ni olo pangotainga iya orkela ai makeki oi ala popo ala ya por tele o paangi sa fa ngota ale ngakai dia ia okey dah ka ko tamai ba alai tila kalau telo company lapo ia pu la ko paangi ole exporting ia ka ko tato wi ai papo dia tak wa fo le dia ngol min style telo isi tai si ba ay ngo Samoa si ba ay pingi ba ngo fik ke rabakai apia Samoa sa company may papopea dia la pangotain na ni ba pangotai Samoa ni Veo to a mai ia si oba ka ngela stona wa mai odo
Di oleh foto tato ba ya kanga ia kula telo tato ba fango te ia msaro ba inga pango kanga po ka mai ia man telo tato ba ala o ya se ba inga mga man tato pali ai Savalalo makik ia pe o ile le fulisa ia sio ka ko wi malo sei fo ya o ila le fulisa te lo ka ko wi lungo le wafu lungo winga tau mala ba fa ngo ka ku mai fulisa wa ya te ave el que lo ya ave fale enga te abi fafo Thế nè, còn anh nào mà lạo mẻ thì đem đi ngoài đi. Anh nào một cắt. Ya, Pak Tek. Ya. Orka ko ni poki mai le pali el Savalalo. Ya, ngawa umana tu na tu ya. Ba tato market fungalenga we lunga le ata. Tato walata ni Samoa Entertainment TV. Ya, pa iwa ka ko ni poki mai Samoa ne ya. Mai le pali el Savalalo. Ya, mai se fo ya. Ba au lo lato pango tenga ya na ngate pale ya pa tu fo tu tato walanta tato pero it's kani o nge weekend ya po nga ba ya se fo pa mo le lo fo le tua mo lo to se fo la le tato pero ye pe lungo tato fa sa longa ya over and out from Samoa Entertainment TV up here Samoa ya pa so